Government ya Uganda ituire nehereza abatura sente zo kwetungura nkeza parish development model konka chanting million emwe eibarikubahereza terikubasa kutungura abajubi kugira ngo ebintu barikoresa nibyetenga sente nyingi. Major Joseph Cherop arukura ebyokucondoza mu kitongore kya Fish Protection Unit ahamiza abajubi ngo government eriyo neza kubahereza sente zo kwetungura. Nasima nagamba cyo kituufu nagamba buli district ekwata ku mazzi ajja kubawa kawumbi karamba ka sente akawumbi karamba ka sente n'olwekyo ekiriwo mwe abali wano abavubi mutandika okwetegeka mukole sakosi akasente kawumbi kajja. Lieutenant Colonel Masit Kahirwa or commander wa Fish Protection Unit ekitongore cy'okurwanisa enjubambi hamwe n'omutindo gw'ebyenyanja nagira ngo nango bwahati abashohi baine omukagomero nchamwe n'abasirikare nkargaha omukikurogo ashamina anyuko oko omukikura karameza ekiba mukozi oko konka hatere nanyirira abwenki tukamoreka ravu tukamoreka ngo civilian nabasa kore no muserikare kandi abeje batuhereze sente twakora omuhanda gweitu kandi mbashaba ngunanye mumpa amana gumurampe tuhereze president akaruru babembeza mu district ya Rwongerine bagira ngo nibatekwa kushajika obwebembezi burungi oburiho entaro ni nyinje zabaine kandi arukusingwa. That is now on the side of Uganda. Nicho kurira chairman wa Bwambara arukusima kugira ngo we have peace and security. Twine osinje twine obugwaje mazuma tukabantu so hatu ino bwato bwabere bucyo twabe tusoheramo tukantufuna accidents burikiro ko atahwabwira atahwakwezi abantu batafire abo bwato buke FBI yizire abantu cyo babene bareba nkekibi kugira ngo bakatu bwato bwabe burubuke twakora amahango konka accidents zikacendera. Abajubina n'abatura ukorwa mu districtezi bahendeire barikutongozaho okagira bubona abaine bendera y'ekibina echa NRM. Gashakwa Gilbert Muhanguzi.